Mala ka tiang che nyor ka dung dit media ka chang bangwan ka pai ngwan ka ron kin ne dang rau di jan dang rau da bakal agan mak bangut gok dung dit media la no ye lar tung wan ka tin lat ka rodien ga jinup Sudan kana win mo no rodien kor kwa no ba la right ni chiang the situation of our people and dan to ogre right now long ko no dan jongle state mi jine tok no kor pai warau la nong ne situational update ba yen nong ta dan in chitok men chi ba kana the winmi areas to content charge get displaced la right ni chiang along the situation of our people particularly the country are displaced ya dagdo riken tin cha first ka environment jek hostile environment. So now one of issues we talk about it ka korwa mabar ka northern Jonglei state. Amado dian bola nung ni update about political event nyin siya tin ko to ka northern Jonglei state along. La right ni ke kuara nan te ke doctor la regaj ta nan ko la ka je ni me to ko je man yen tam. Ka kujimo today ke chang wal na me Cherga Tala Lane La Polo update of Northern Jonglei State. Bagaraiku take a reform to talk. Tinyot Gajaku and there are some changes. Deployment of SPDF Raillock. Manyam take a reform larger one and SPDF Chigi and Kawalgak La Kubu West. Chihuahua Ward, Kanyarol East. Chihuahua Yen Howard, and one. The reason that Yen go one of the other changach, what happened? Chihuahua Yen one of the other, Messi Kairaro, Shike what a direction. She would have bring it. Cherry got the other country in Chaka mentioned, the what they are buying Pinakan. Jitanki and Jaro report. Kayot, Tankian, hero report Kayuai. So, we will go to you take accurate information. Malajaku and SPD and one the Nanga Konya Queen, check a Walgak and a what Chiga appear Kayuai can ayot. No information, no man of war, we ran by me and other ling a jaguar, Canada con the pin, and air con be use. Argaje wuchi jen kan two garrison and the reason dan jen ga changa jen wodin men do dia na the tin a one and take assortment of militia bot to deploy kan to deploy no one ka pier tro wa wan ni agalek ala tat group mo me to ka pier wa chi jen pan krodien Chigajian ke number medit one Chigajian Chigachot ka dome yen ka pier mwaka gadyang yen kam pier we gadyang mo yen gadyang mo bor so mulo no cha direction of yai ka direction of ayot cha ka dongoken mo ka no bor so the information dan ji benne wona situation in dan yen ka pier is the same situation yen group dan yen ka walgak kana wat so toro kan na larne o bana bor brand beta communication mi white o bi min la talk de beja kana konen wini so bunu now and mi share kano is information mi te ladan wale northern Jonglei state ko the two barak ta ka ban pin the deja SPDF and the reason anun. Yeah. Number two, Unimi Saji ka Kaku. Regard is still gambling. Kaku. We know in the alcohol at Regai Kaku. How you say we're gambling? Kenyam, Jawana won another division midi did create among the people of Akubra Nadak. Let a neck. Tanera guy, Canada Corner Gorgo Kuma Spiala Mayu. Tin chunga la ja ko awai me latin long yenen kono ken india detail de ka ko
จะคุณเพลมันยำจะเพลก็ population นานนี่ชี้เย็นก็คุบไม่ deserted เอ็นก็ไปชวนจอกจะเพลถึงจะเพลก็ไปชวนจอก population นานนี่ชี้ deserted ก็คุบจะเอาหนุดเดียนคนเดียวรวยกันแค่รวยกับควาร์บงนี่รวยกับ disgruntled leaders นี่เราคนเดียว local communities ดูแลกันยันเนี่ยเด็กเขาอ่อนก็ไม่ยุ่งกับรวยนายจอกจะยันรวยอยู่แค่รอดลงงูนานุความมีเคนดีจิกวัตินregard che one order group that are organized the fighting forces group the mede nyi na ga chu regard ka ko che one order one community ni that ka organized in ngani to counter communities yande to ko chieng wan ni la chieng man ni that ko lo wa so mi je no che on na che on no and che on no che na with all settlementนี่จะนั่งจอกนี่จะนั่งจอกก็จะ organize จะเนี่ยก็บรินนี่คำการมันการมีอะไรถอยกายที่เป็นบริโนถอยกายใช้คำจะนี่จะนักขวดบรินนี่จะนั่งจอกส่วนในท้องชื่อเยียนพันชื่อว่าก็แดนจอกถ้าบาร์มันไงแดนจอกมันไงจะ location แดนจอก is far from our Kubuton คำนึงกันเราKubute year mi chwal gain hope to conquer me chare ni so chi yen as a local group chi go wa charo ya pe ni mi yela 12.7 chop ke 30 char ya pe ngai yok cha ga welcome group muten re de yok group tot ko ne kanere gai ba kum ba set up ka de yok despite the fact that we de yok ke liu 99% area of de yok wona gak dong wona ker kuyir tena spele mai u tin tin ker kan support hereke ne de kon de chi logo bi wo consort ka SPD abere ka ko bo kan changa de jok so group tor mo dagas chana jaga chware me yu chobare jo they organize a meeting I want to go dol ga na kan communities te kon te kwa ga chul ti chol kare red wall cha on in term of ne de tot chere nyoko mere borode man mi ne oken ti chima ne re gai ti shaware ka ko bu to bong ne chwa phere dul so no je mu cha ka le no do le ne pan chu na rol chwa bong te kon ti cha phe ti shaware rang no won chwa bata dit ka ne ya nang dok te kon ko yen chi ne kum ma kana ma wore ko ngone bong te yete chwa bi inte ka na chwa ka nang kan so we see no pan the problem you no go danger that we always say we danger but take mission like kor kwa be so me to ko ne chine te ko ne daga bong ne ken chi ga chi go kon ba ko ni ka ne ti benti we support re ken ta you kuma you alone bede I would see is organized ka kana dwal me je na ka ko still take a fighting post so mugur kana ko wona ne jine jo ko to te wana to ku ta bana de jo chere me sar bai cha kan kana ko ti ji ga belde dweli ken ta ga dukani ta ga boy ken year they have all their livelihood source ta ga intact je ga min jakan so no mi cha gu je ken wo dwer gure go ba de jo ba lo ko chi wa to ken so decision ye no muna ka je ba yin me ba welcome ka territory mi ni mi pit reide so just spell my will are one and we will deal with them so je ro ila ne ko de njok mi wo ta ga tamo but ka problem very soon ka problem mo be ko re ga with ambition ko ngo de je ne de spell IG de expand re yakub mi ro dien a point ko ne regard che caught up che ngak dar situation like ni chang la right ne ku SPLM IG tele capacity to maintain army ka ko la ni chang go continue ala content cha deploy re lo ka sorted malicious
tramo ka dore tramo ka gad ke mithil maye mithil tayin so ngai kene ko wona it was operation for a time being when more time ben ko bi ni alba dam ramlo ni ko da gad ke tin that is the situation ala ne ni siang o ne the contrary law ko chike stable she force de la ro bre lo ko bi ko pai wona pai baro me nan ke ni amas or bieli ka amas ti babani to di al do baro di rit ka kor pai to pai ngwana me ken di al bi yen wo bre there wes turbil be jere lo ke be reason turbil mo ko wona ne be yen te that when the time come ko re lo ko turbil de jel from pai bakel wona pai wore utagriben ko tega piu ko tega truck so no ngai ken di ale like we talk about that desertion ko ne di alto yen ke chere ga che code in middle ko wona ne like for example ka kubu Malaysia no kono la Malaysia ne jabani ka bar ke jang cha plan ken obi ge jen man ko man ken they don't want general to stay in Akubu cha goro ken bi general bet changa Akubu man tot bi ge jen bi relocate to Pibor guru ge jago ba guru mala guru de gaaj ba organize re Akubu be security be guru take over this what a gaaj start with 30 men near janjok so situation mo jere gaaj la situation mi ber hat ko baga jegne kana tiba security Akubu ba lo maintain so admission keno jan lar ne ko ne is a problem kaje wurundi mi ko struggle kaje ko el beleldi Akubu be maintain with garnyan lew to tell assortment of all this militia to contain nangan jeka Akubu kamaro dien jen wo chang tuoga ko ngot kare Akubu as we know their power the number down to Akubu less than 1,500 and less than that so ngai ga je man mai ken man torbiel ken man power and man morals of their fighting ngai ga je Akubu so jang ta ga Akubu ken dial la da pai bakel they are nothing to the people of Akubu more time and go about it ko so no jagare gai ko ne calculation is very short as we say go je pil ko bana ba loy ka Akubu min mo first objective ka je medan ko mi chelong ne na daga brek daga termingil kel ke kumede the situation that ka conditions ti kwa ne de kono guru kore ya Akubu kwa constraint ko ne joy ko ne de guard kin de ra ka tagar so it is very difficult to fight easily era so me nyan rami je no mo chere ga la ko position ni tel mi dien mo go je la plan mo long ya Akubu continue to raw the basic situation. We talk about our concern, kind of the Jonglei state, Kitila Nungle Yetini Chang, Shekane Kondo Yedak, Kanatan in Tagare situation immediate, Kanatan and thereon contribute individually, as a group, as a community. Go dig a logade. Larine Jor Nishang and situation in general. Chakarai go take a desertion me to walk, Kawalgak. Ka Akubu West kana what de jina na tin jen ka unusual condition jen ga trega mendien changach chiga jen chiga wajoy ne ka ayot kana yoy chitang ken ji jen through ga dyang ka ta na na ja kwen ga so the reason why chagolat and situation re lo ka ta la de ne won she stable as pdf wa ba mero dia jaw raja badu unimid jen no rega ji still ko gamble Akubu chagrin dia lo kono one ke pel tin chagalat chaga ben ko point ko jen che code in middle ko mi je wegweje ko be kume as pdf be allowed to go from Akubu bi jen mi don jen bro organize la jen grade jaga je che belong so ko kuje mo bane gor di ar ye kentoro tin lar ne wo kala de no ye ken tianga mo ko dung dir media o te ko ken ban lo jagi yo ko jinu so dan ban rum tin tes ko sia gor shukran